الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kur'an'da soru için, Muhammed Peygamberimizin, Allah Teala'nın razı için, Hudayın oğlu Muhammed'in ümmeti olan Altınbek Alasını Ümmütbek'in Allah'a başladık. Жатқан жерлерін жаннатыңнан беріп, şu dünyada bilip bilmey hesap ettiğin günahları olsa geçirip, değişimden orun vere gör. Allahümme Rabbana atina fid dunya hasenete ve bil ahireti hasenete ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.